Kremlj bi mogao da izloži stotine ukrajinskih ratnih zarobljenika tokom vojne parade na Dan pobede, prema podacima Centra za odbrambene strategije sa sedištem u Kijevu, javlja Times. Ovaj trast mozgova upozorio je da bi 500 zarobljenih boraca moglo da bude prisiljeno da prođu preko Crvenog trga zbog kamera. Nisu dali više detalja. Godišnja parada pobede održava se u Moskvi 9. maja, dan koji se u Rusiji slavi kao poraz fašizma u Drugom svetskom ratu. Rusija je sinoć saopštila da drži 2000 zarobljenika, uključujući i strane dobrovoljce i plaćenike. Američki i drugi zapadni zvaničnici veruju da bi ruski čelnik mogao napokon službeno da objavi rat u Ukrajini upravo 9. maja, što bi omogućilo potpunu mobilizaciju ruskih vojnih snaga. Ben Wallace, britanski ministar odbrane, rekao je prošle nedelje za LBC radio da bi Putin mogao da iskoristi taj datum da proglasi: "Sada smo u ratu sa svetskim nacistima i moramo masovno da mobilišemo ruski narod." Veruje se da će Putin imati potrebu da objavi neku vrstu vojnog uspeha u Ukrajini do tog datuma i kako postoji mogućnost da vidimo veći poziv na oružje. Međutim, takav potez zahtevao bi i promenu narativa, počevši od nazivanja intervencije u Ukrajini specijalnom operacijom do priznanja da je to rat, spekulišu zapadni mediji.